모든 이벤트는 우리 커스터머와 함께 할 때 그 이펙트가 있고 그래서 이 커스터머님들이 세라젬을 너무 사랑해 주셔서 우리 세라젬 입장에서도 너무너무 감사하고 고맙고 그래서 오늘 이 런칭 이벤트가 너무너무 잘 된 것 같습니다. अभी देखिए आप जैसा भी हम जो भी इवेंट करते हैं अगर कस्टमर के साथ में मिलकर किया जाए तो वो बढ़िया ही होता है और ये वाला इवेंट भी हम अपने कस्टमरों के साथ में मिलकर कर रहे हैं। तहे दिल से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो आज इस तरह से यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से अभी चल रहा है जी। उसका बेनिफिट क्या क्या होगा और जो बेनिफिट होगा इस 우리가 이 V3 오토매틱 머신에 대한 베네핏은 여러 가지가 있지만 그동안 V3, V4에서 없었던 우리 꾸준한 테라피, 에어셀 마사지기가 있다는 게 가장 इसमें V6 के अंदर बेनिफिट तो बहुत सारे हैं लेकिन जैसे हमारे ऑलरेडी जो प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं जिसमें V3, V4 हुआ उसके अंदर जो नहीं था इस V6 के अंदर जो है ये सेल मसाजर है जो कि पैरों को घुटनों की तरफ जो है मसाज एयर के द्वारा जो है एयर सेल मसाज है जो कि मसाज देते हुए चलता है तो उसका बेनिफिट और ज़्यादा देखने को मिलेगा जी। ये प्रोडक्ट अभी कहाँ पे मिलेगा? 우리 지금 아싸암에 10개 센터가 있는데 그 센터에서 사는 게 아니라 체험을 하고 체험한 다음에 본인이 좋다 이펙트를 느끼면 고객 스스로 결정을 하고 퍼체징을 할 수 있습니다. अभी जैसे कि हमारे असम के अंदर सेराजेम के जो है 10 सेंटर चल रहे हैं तो आप किसी भी सेंटर में जाकर इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जब आप एक्सपीरियंस लेते हो तभी आपको अच्छा है नहीं है उस चीज़ के बारे में पता चलता है तो आप किसी भी सेराजेम के सेंटर में जाकर इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं जी। एक्सपीरियंस लेने में कुछ पैसा देना पड़ेगा? 우리는 체험하는 데선 돈을 안 받습니다. 고객님이 스스로 프리로 체험을 해보고 그 기간도 뭐 1month, 2month, 3month가 아니라 충분히 체험할 수 있는 시간을 드립니다. 그리고 이거는 언리미티드 체험을 하고 그 결과에 따라서 커스터머가 결정을 하게 되는 시스템입니다. सेराजेम के अंदर यही है हम जो है एक्सपीरियंस अपने प्रोडक्ट का जो है एक्सपीरियंस लोगों को सेंटर के अंदर देते हैं और आप ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट हो सेराजेम के अंदर एक्सपीरियंस लेने की। आप 1 महीने 2 महीने अनलिमिटेड जब तक आपका मन है उस समय से आप इसका इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं और जब आपको इसको लगे कि हाँ भाई ये मेरे पास होना चाहिए तो आप वो डिसीजन भी लेते हुए चल सकते हैं जी। 센터를 매일매일 나와서 체험을 하면 퍼체징 않고도 센터에서 충분히 자기 건강관리를 할 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다. ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट को परचेस ही करना होता है। आपके पास है समय आप लगातार सेंटर में आ रहे हैं तो आप सेंटर में आकर लगातार हमारे इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। অসমত চেৰাজেমৰ মাষ্টাৰ V6 এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে আৰু যিটো V6 ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ এতিয়া নাম্বাৰ 1 প্ৰডাক্ট হিচাপে থাৰ্মেল মাছাজাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত লঞ্চ হৈছে লগতে অসমতো আজি লঞ্চ কৰিব আগবাঢ়িছোঁ। আজি মাধৱদেৱ অডিটৰিয়ামত আমি বহুত মানুহৰ সন্মুখত লঞ্চ কৰিবলৈ পাই আমি খুব সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। চাওক চেৰাজেমৰ কাম হ'ল স্পাইন মেনেজমেণ্ট কৰা, ৰাজহাড়ৰ পৰিচৰ্যা কৰেই আৰু ৰাজহাড় যদি ভালে থাকে তেতিয়া আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ অংগবোৰ ভালে থকাত সহায় কৰে। গতিকে ৰাজহাড়ৰ এটা মাছাজাৰ এইটো থেৰাপি দিয়েই তো থেৰাপি দিয়াৰ প্ৰচেছ বহুত থাকে। আমাৰ যিবোৰ প্ৰডাক্ট আছে V3 আছে V4 আছে বৰ্তমান V6 আহিব। থেৰাপি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আপগ্ৰেড কৰি গৈছে যাতে আমাৰ স্পাইন মেনেজমেণ্টৰ যোগেদি শৰীৰৰ গোটেই অৰ্গেনখিনি আমি এক্টিভেট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। শৰীৰত যাতে আমাৰ যিখিনি ৰোগ হ'ব পাৰে সেই ৰোগখিনি নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ হিচাপে কাম কৰে লগতে ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাম কৰে আৰু এইটো প্ৰডাক্টটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম একচুৱেলি আৰু ইউজ কৰামহে একচুৱেলি। আজি আমি লঞ্চ কৰিছোঁ গতিকে ইউজ কৰাৰ পিছত আগৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে সেইখিনি আমি বহুত সুফল পাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ যোগেদি আৰু সুফল পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। অসমৰ প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰতে উপলব্ধ হ'ব আৰু আমাৰ অসমত প্ৰায় 10টা চেণ্টাৰ আছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ যোৰহাটত আছে, বেলতলাত আছে, লখিমীপথত, আমাৰ গড়চুকত আছে, মিৰ্জাত আছে, মঙলদৈত আছে, গোৱালপাৰাত আছে, কোকৰাঝাৰত আছে, ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু বঙাইগাঁৱত আছে। তো এনেকৈ 10টা চেণ্টাৰ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰতে আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট মানুহক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিওঁ, ফ্ৰীকৈ আমি ট্ৰায়েল কৰাওঁ যাতে তেওঁলোকে সুবিধাখিনি লাভ কৰক আৰু দৈনিক আমাৰ 300 পৰা 400 মানুহ আমি পাই আছোঁ আৰু ইমানখিনি মানুহে আহি উপকৃত হৈ আছে। গতিকে আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাম যে এবাৰ চেণ্টাৰত আহক আৰু ফ্ৰী থেৰাপিটো আপুনি লাভ উঠাওক।
এইটো মেচিনৰ অনলাইনত উপলব্ধ নহয়, এইটো আপুনি চেৰাজেমত আহি ট্ৰায়েল কৰিব লাগিব। ট্ৰায়েল কৰি যদি আপুনি ইয়াক যদি বেনিফিটেড হয়, ইয়াৰ যদি আপুনি পাৰ্চেজো কৰিব বিচাৰে, কোম্পানীক অৰ্ডাৰ কৰিব পৰা যাব। ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপুনি চেণ্টাৰত আহিলে গম পাব।